Deka mbasuhuze kandi mbahikaze bakunzi ba KTV News tugiye kubana muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba na makuru yihutirwa ni breaking news iminduka zikomeye cyane zibaye muri AFC M23 bigenze gute nibyo tuje kubanza kukugezaho hanyuma tukaboneraho kuza gukomeza nandi makuru akomeye cyane ari kuvugwa hirya no hino ha operations zikomeye cyane AFC M23 yakoze byose rero turi buze kuza kubikogezo muri aya makuru ariko nyemerera mpere kuri ziminduka zikomeye cyane zibaye muri AFC M23 kuri wa gatandatu n'amatangazo menshi cyane n'impinduka zikomeye cyane ubu abayobozi ba AFC M23 barahindutse bigenze bite nindu hindutse nindu kuye mu mwanya ninduje bose ngiye kuba kugezaho ariko mbere yuko nanzika hariya muri AFC M23 ndani reka mbanze nkubwire yuko guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Elasto Musanga nawe yakoze impinduka aho yashyizeho abagabo babiri bagomba kumubera abajyanama niko nabyita yashyizeho uwitwa Dr Gashegu Kagabo Julien akaba ari umujyanama wa mbere ushinzwe ibijyanye n'ubuzima n'isuku n'isukura akaba yashyizeho rero ari Musagara akaba ari umujyanama ushinzwe ibibazo tekinike ndetse n'ibindi bijyanye na societe hano rero twarimo tubitekerezaho tureba izi mpinduka ariko AFC M23 nayo ihita idutungura ikora impinduka zikomeye cyane mu migi za Bukavu n'ahandi hose impinduka zibaye muri AFC M23 nizo tuje kukugezaho. Itangazo mfite imbere yanjye z'icyemezo nimero 033 cya AFC M23 cyo kuri uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu gihindura kandi cyuzuza icyemezo nimero 015 cyo muri 2025 cyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane 2025 gishyiraho abayobozi muri teritwari ndetse n'ababungirije baburugumestri bungirije abashefu b'imigi ndetse n'abandi babungirije muri Kivu y'Amajyepfo reka tubanze tube ariho duhera reka mite nsimbuka singe kuri ku ngingo bashingiyeho bashyiraho aba bayobozi reka ndebe mu mujyi wa Bukavu mu mujyi wa Bukavu hajya hashyirwaho abayobozi kuri poste y'umuyobozi w'umujyi kugeza ubu ngubu rero umuyobozi w'umujyi wa Bukavu akaba yitwa Kalangarirwa Mulondani Nicolas akaba ari meya w'umujyi wa Bukavu niwe umaze gushyirwaho Monsieur Kalangarirwa Mulondani Nicolas niwe ugizwe meya cyangwa se maire de la ville hanyuma Madame Nyota Luanja Serine akaba agizwe umuyobozi w'umujyi wa Bukavu wungirije cyangwa se maire de la ville adjoint hanyuma kuri commune ya Bagila Monsieur Shaka Muhoza yagizwe burugumestri hariya Monsieur Bahaya Leo akaba yagizwe burugumestri wungirije wa commune ya Bagila hanyuma commune ya Ibanda Madamu Mweze Priska yagizwe burugumestri hanyuma Monsieur Mutunwa Mbulanga burugumestri wungirije reka tugende tujye muri commune ya Kadutu wa Monsieur Lemesha Theo yagizwe burugumestri naho Madame Chikuru Balakaziga Pascaline agirwa burugumestri wungirije hano narindi mu mujyi wa Bukavu reka noneho ndebe muri za teritwari ndimo ndabona teritwari ya Ijwi Monsieur cyangwa se Ijwi Monsieur Ntambuka Pascal yagizwe administrateur wa teritwari hanyuma Monsieur Mwimbilisa Burikokolene agirwa administrateur de teritwari assistant cyangwa se uwungirije Ntambuka Pascal muri teritwari ya Kabale Monsieur Elia Lubabula Espoir yagizwe administrateur wa teritwari hanyuma Monsieur Kasindi Kingo Benjamin agirwa administrateur de territoire assistant muri teritwari ya Kalehe naho Monsieur Buseyi Jean Bosco administrateur wa teritwari hanyuma Monsieur Muhamuka Mweze Amuza administrateur de territoire assistant
Tujya rero muri teritwari ya Walungu. Madamu Shengamungu Anastasie, administrateur do teritwari, Mensier Tumusifu Felicien, administrateur do teritwari assistant. Hanyuma rero bikaba bivugwa yuko ntago byarangira ngaha bagiye no muri site ya Minova. Muri site ya Minova witwa Nsengimana Ruhungande Auguste yagizwe chef wa site ya Minova. Hanyuma Mensier Mahombi Mutumayi agirwa chef do site wungirije. Nizo mpinduka zimaze gukorwa hariya muri Bukavu, zimaze gukorwa na AFC M23, n'impinduka rero zikomeye cyane zikozwe hariya. Byose rero bikaba bikozwe mu rwego rwo kugira ngo hanozwe imiyoborere ya ziriya teritwari ndetse n'umujyi wa Bukavu. N'impinduka zihutirwa rero zimaze gukorwa hariya muri AFC M23. Ushobora kuba utabyumvishe, reka nongere mpere ku mujyi wa Bukavu n'undi buze kugarukaho, aho umuyobozi w'umujyi wa Bukavu yagizwe Karangarirwa Morondani Nicola. Hanyuma Madamu Nyota Luanja Serene agirwa umuyobozi w'umujyi wa Bukavu wungirije, hakaba ro hagiye hashyirwaho n'abandi bayobozi. Reka mve rero aho ngaho muri ayo makuru yihutirwaga cyane y'impinduka zimaze gukorwa hariya muri AFC M23. Hanyuma nigire kuri operation idasanzwe yafatiwemo koloneli na kapiteni ba Wazalendo. No operation rero yakozwe na AFC M23. Iyi operation idasanzwe rero yayobowe na Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama, usigaye ashinzwe ubukangurambaga mu mutwe wa AFC M23. Ikaba yafatiwemo rero umwe mu bayobozi b'imitwe ya Wazalendo, naho undi murwanyi mukuru wayo yishyikiriza ubutegetsi bwa AFC M23 ku bushake. No operation rero yabereye mu gace ka Nyabanira muri groupema ya Binza teritwari ya Rucuru. Muri operation Colonel Kazarama n'itsinda yarayoboye bafashe Ngabo Jean Dodier, unazwe ku mazina ya Kadogo muri Ndahami Jean Dodier, yakaba yari yitaga Colonel mu mitwe ya Wazalendo. Undi ifatwa rye iyi operation muri operation kandi hafashwe n'abandi. Muri operation hafashwe kapiteni witwa Shukuru yishyikiriza ubuyobozi bwa AFC M23 ku bushake, mu gihe ingabo z'uyu mutwe zanafashe intwaro zitandukanye zari mu maboko y'abo barwanyi. Harimo rero imbunda z'amoko atandukanye zibarirwa manyicumi. Amakuru yatangajwe n'ubuyobozi bwa AFC M23 avuga ko imbunda zafashwe zirimo imbunda nini yo mu bwoko bwa PKM cyangwa se PKM, ibisasu bibiri bya RPG ndetse n'imbunda zirindwi zo mu bwoko bwa SMG. Kuwa kane rero ku itariki 4 Kamena nibwo Colonel Kazarama yashyikirije bari abarwanyi ubuyobozi bwa teritwari ya Rucuru, aho bakiriwe n'umuyobozi w'iyo teritwari Ephraim Kabasha Karashi. Barashimye ibikorwa bya AFC M23, avuga ko ifatwa rya Colonel Ngabo Jean Dodier Muzalendo ndetse no kwishyikiriza kwa kapiteni Shukuru ari intambwe ikomeye mu rugamba rwo kugarura umutekano muri Binza no mu bice biyikikije. Ati turashimira ingabo zacu ku kazi keza zakoze, buhoro buhoro tuzagenzura neza ikibazo cy'umutekano muri groupema ya Binza kandi amahoro agaruke burundu mu nyungu z'abaturage bose. Akaba rero uyu muyobozi yanahamagariye abandi barwanyi ba Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwaro ikigaragara muri Rucuru gushyira intwaro hasi bakinjira mu nzira y'amahoro no gufatanya n'ubuyobozi mu kubaka umutekano n'iterambere by'akarere. Iyo operation rero ikaba yabaye mu gihe AFC M23 ikomeje gushyira imbaraga mu guca intege imitwe yitwaje intwaro ikorera mu bice igenzura mu rwego rwo gushimangira umutekano no korohereza abaturage gusubira mu buzima busanzwe, gusubira mu bikorwa byabo bya buri munsi bari basanzwe bakora. Hanyuma rero ikindi tugiye kubagezaho muri aya makuru yacu, munyemerere muri aya makuru yacu tubagezeho iyi nkuru iri kuvugwa. Ni inkuru yavugaga yuko ngo hari abasirikare ba AFC M23
barwanye n'abasirikare batwirwaneho ngo AFC M23 ngo yashaka kugaba ibitero ngo kuri FARDC ngo Wazalendo ngo itabishaka ngo kubera yuko Wazalendo ngo bavugaga ngo ubwo mwafataga Uvira ngo ibyago ngo abaturage bacu bagize birangana gutya na gutya. Ariko aya makuru umukunzi wa KTV News ntabwo ariyo, ahubwo ingabo za AFC ziyobowe na Afande General Sematama Charles zikorera hariya muri Haut Plateau zikomeje ibikorwa byo kurinda abaturage bahatuye. Mu kiganiro rero umunyamakuru wa radio Umurage cyangwa se wa televiziyo Umurage yagiranye na umwe mu basirikare ba AFC M23 ufite ipeti rya koloneli, yasabye abantu bose ko batarangazwa n'ibyo bintu bivugwa ngo abaye bushyamirana hagati ya M23 na twirwaneho. Ati ntabwo ayo makuru ariyo, ingabo za AFC M23 zikorera hano kandi uburyo zikora akazi zibanye neza kandi zikomeje guhangana n'umwanzi ukomeje guhungabanya umutekano no kwica abaturage bacu. Ati nta mwanya dufite wo kurangazwa n'ibyo bintu bavuga, intego yacu no kugarura no gukomeza umutekano w'abaturage bo muri Haut Plateau. Ibyo ngibyo rero urumva abaturage basanzwe bagaragaje yuko nta kibazo kiri hagati ya AFC M23 ndetse na twirwaneho. Amakuru rero niba naye hari ahantu babibonye umenye ko atari byo byamaze ikinyoma nyine cyamaze gukuburirwa ku irembo, buri wese ahabona. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ayo makuru ntabwo ariyo rwose, ntabwo ariyo, ni ikinyoma gikomeye. Hanyuma rero reka turebe ibindi biri kuvugwa. Hari amakuru ari kuvugwa hariya mu kibaya cya Rusizi. Mu kibaya cya Rusizi hariya amakuru yuko AFC M23 yagize gutya ikarunda abasirikare n'intwaro ziremereye hariya Katogota. Katogota akaba ari igice M23 niwo yafungiye, niho hari umupaka ugabanya AFC M23 ndetse na FARDC ku ruhande rw'ikibaya cya Rusizi. Aha Katogota ugaruka Kamanyura niho AFC M23 iri, abandi bari muri icyo kibaya cya Rusizi gukomeza kugenda za Uvira n'ahandi. Amakuru ahari rero AFC M23 yakoze deployment y'abasirikare ndetse n'intwaro zikomeye hariya mu bice bya Katogota, isa naho ngo yiteguye urugamba, nicyo kintu kigaragara. Ariko se kuki AFC M23 yaba yashyize izo ntwaro ndetse n'abasirikare cyangwa ibikoresho bingana gutyo muri kiriya gice cya Katogota mu kibaya cya Rusizi? Kandi benshi twatekerezaga yuko ari igice kirimo amahoro, ari igice intambara yarangiye kubera ko AFC M23 yarahavuye, leta irahaza. Kubera iki rero AFC M23 yabasubiyeyo? Niba mubyibuka neza, ejo bundi nibwo twababwiye amakuru ya deployment ikomeye cyane yakozwe hariya. Kuwa kane hari amakuru twakiriye agaragaza yuko hariya muri Sange ku ruhande rwa coalition bahagejeje abasirikare benshi bo muri FDLR ndetse na FARDC. Sange wibuke yuko ni mu birometero nka 50 uvuye Katogota, ntabwo ari kure. Barangije bageza aba FDLR ndetse n'aba FARDC, ni ukuvuga ngo abenshi bakaba baragiye Kabunambo, abandi bajya muri Monisco, abandi bajya Kibogoye. Ni ukuvuga ngo bivuga ko hano Sange hari abasirikare 3609 bo muri FDLR ndetse na FARDC. Reka nkomeze. Intego yaba ngaba FDLR ndetse na FARDC ni ugutera u Rwanda banyuze Kamanyora bagakomereza mu Bugarama hariya mu karere ka Rusizi. Ariko noneho cyane FDLR ni izakora iyo operation cyangwa icyo gitero, ni ayo attaque ni izayikora. Mu gihe FARDC yo izakora attaque ivuye Bukavu ikagenda ikagera Ngomo. Hanyuma uretse iyo deployment yakozwe ahitwa Kagogo. Ni ukuvuga ngo hari aba FARDC imbonera kure zo mu Burundi ndetse n'abazalendo bose bagize amatsinda 6, babibumbiye mu matsinda 6. Bose ubungubu bari hariya Kagogo. Intego yabo ni ukwataka Kageregere. Muri Ruvungi, dukomeze Ruvungi.
Ruvungi ikintu gihari nuko abarwanyi ba FARDC, abazarendo na ba FDLR ubu ngubu bamaze kugera Ruvungi ari benshi cyane kugira ngo bagabe igitero Katogota. FARDC, wazalendo na FDLR bapanzwe Ruvungi kugira ngo bagabe igitero Katogota. Ruvungi na Katogota ntabwo ari kure, ntabwo ari milimetero byinshi. Ngira ngo utugereye n'ahangaha birumvikana impamvu M23 yakoze deployment Katogota y'ibikoresho bikomeye ndetse n'abasirikare. Ntabwo mujye mwibuka ibyo twababwiye, nubwo M23 yarekuye Plaine de Ruzizi igasubira inyuma, ariko nagira ngo umenyeshe ko nta hana Amerika yigeze ibuza FARDC kugaba igitero kuri M23. Ibyo byo mubyibagirwe, nta na hamwe. M23 yo shuwa bayihaye yo yamaze kwiyemeza ko twafasha ahantu tuzakoresha imbaraga zacu kugira ngo tuhagumane, batoke nta kibazo. FARDC rero kwiyeruganiza no kugaba ibitero igomba gusanga M23 idadiye. Niyo mpamvu yaye ma deployment arimo kugenda akorwa, kuba hakoherejwe abasirikare ndetse n'ibikoresho hari Katogota muri M23 bakajya hariya kenshi nukureba uburyo bahangana n'ibitero byo muri za Ruvungi zaba FDLR, abazalendo ndetse n'abarundi. Ntago wabibagirwa, ndetse nabiriya bishaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda bijya muri mu Bugarama. Mwibuke ibyo wa musirikare yavuze wo muri twirwaneho ati ntago mwatera u Rwanda duhari, muzabanza mudukureho hanyuma mutera u Rwanda. Ubwo rero abo ngabo bapanze uyu mugambi ntago bashobora kugera ku Rwanda batanje gukura M23 iri hara muri Katogota. Wumva impamvu ya deployment M23 ikoze. None ntabwo ari ngo honyine, no muri Karemi guverinoma ya Kinshasa yamaze kuhohereza helicopteri 7 helicopteri z'intambara 7 zigomba kuzagaba ibitero muri Minembwe, Bukavu ndetse na Bugarama mu gihugu cy'u Rwanda. None kubera iki M23 itaramforosa Katogota? Kandi wibuke yuko M23 yavanye abasirikare Katogota, bandi baravuye mu kibaya cya Rusizi bajya gutanga ramforo muri Masisi. Masisi yari imerewe nabi, abahibo bari bayimereye nabi, bahise bajya gutanga ramforo muri Masisi. Masisi rero ikibazo cyo barakemutse, bagomba no kugaruka aho bari. Icyo nacyo nimuze kukirengagiza, nacyo mu giceho akarongo ko bagomba no kugaruka aho bari, kuko naho hakeneye imbaraga zikomeye. Ntawuzi impamvu FARDC yagize gutya ikavuga ngo mu kibaya cya Rusizi mu bice tugenzura reka twirukanemo wazarendo tubajyane Runingo. Sinzi ubwo abaha umwanya wo kuzaba ari bo bagenzura cyangwa se barwana haya muri kiriya kibaya cya Rusizi. Niba ari abacanshuro bazazamo, niba ari FARDC yonyine, niba abarundi of course barahari, ariko icyo kintu cyo kwirukana wazarendo kugira ngo bave hariya umuntu uza mu kibaya cya Rusizi gifite icyo gisobanuye kinini cyane mu byaba birimo gutegurwa byose. Niyo mpamvu iyi deployment yagombaga gukorwa. Ikindi ntiwirengagize ko muri iki cyumweru amakuru yize wagaragaza ko kuwa gatatu, ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane, ingabo z'aba Special Force Hibo zari zimaze iminsi zicumbitse mu gace ka Bibogobogo zarahavuye ziragenda zijya hehe? Zijya kuri point zero. Ndetse abangaba bakaba biteguye guhangana nande na M23 ndetse na twirwaneho. Niho bagiye. Ibyo rero urumva iyo ubonye deployment nk'izo ngizo, hagari deployment zo kuba waceceka cyangwa ngo wicare ubona hari icyo aduyi wawe yakoze. Nicyo rero M23 yakoze kugira ngo irebe yuko yahangana nibi bitero byaba bagabo bari gutegura hariya umuntu uza mu kibaya cya Rusizi. Mu kibaya cya Rusizi umuriro ushobora kwaka, mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma rero
ingabo za Kongo byo nk'ibisanzwe zongeye gushinja ingabo z'u Rwanda ngo kurenga ku gahenge, ndetse ngo no kutubahiriza ngo amasezerano ngo basinye. Ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe, ngibi nta nubwo twanabitindaho cyane, nibyo FRDC yatangaje. Ariko iyo isohoye ibintu nk'ibi ngibi mamuzi ikiba cyabaye. Reka rero mumpe akanya noneho nitse kuri ibi bintu by'akaga abasirikare b'u Burundi barimo hariya muri Karemi. U Burundi bwishimira kohereza abasirikare ara muri Kongo, ariko nyamuneka ibyago aba basirikare cyangwa se ubuzima abasirikare babamo n'ubuzima buteye ubwoba, n'ubuzima buteye ubwoba ku rwego rudasanzwe, ku buryo rwose nta muntu n'umwe wakwifuza yuko hari umuntu we wajya kubamo. Uti gute? Umuryango Focode wasohoye inyandiko ndende y'ubutumwa bw'abasirikare b'u Burundi bari muri batayo yitwa Tafoke ya 27 boherejwe ari ya Karemi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare bayobowe na Lieutenant Colonel Joseph Minani, bavuga ko bamaze amezi 8 badahembwa kandi ko batagira ikibavugira kubera babayoboye bo batunzwe no kwiba ibigenewe abo basirikare. Ubutumwa rero Focode yabwanditse uko yabuhawe n'uyu musirikare. Umusirikare yabanje azana ingingo yo kumara amezi 8 badahembwa. Ati twebwe turi abasirikare b'u Burundi basa nabibagiwe n'igihugu, igihugu kibagiwe. Ati turi muri batayo ya Tafoke ya 27 duherereye mu micungararo ya Karemi muri Kongo. Twaje ku itariki 14 z'ukwezi kwa 2025. Murumva ko hasigaye iminsi mike ngo twuzuza amezi 8. Kuva twaza kugeza ubu nta n'ukwezi na kumwe baraduhembera. Abasirikare twese tuboneka nk'uko umengo turi abakozi b'umuntu akoresha abantu adafite icyo kubahemba. Ati tumeze nk'abakozi bakoreshwa n'umuntu udafite icyo kubahemba. Ntituzi ko ikosa rifise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, tuzi niba Ndayishimiye rufite ikosa, cyangwa umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo, cyangwa umushikiranganje wo kwivuna abanzi, cyangwa ministre nyine w'ingabo Marie Chantal Nijimbere. Icyo tuzi nuko ikosa rifite umwe muri bo. Turabasabye n'ukuri nk'uko muhora mubigira abandi, mutubarize umwe muri abo ukuntu bibaza imiryango yacu bayeho nuko bibaza natwe tubayeho. Muribaza kumara amezi 8 udahembwa kandi witwa ngo uri muri mission. Ati umusirikare ati abaka tuvugiye nibo baturya. Ati kibabaje rero nuko n'abatuvugiye aho tuvuga abadutwara muri batayo, turavuga batuyobora muri batayo, ati umengo nta nico banezwe. Nono ngo ababayoboye barabanza kwihemba ibyari bigenewe aba basirikare. Uyu musirikare ati ibaze nawe, mu bisanzwe abasirikare babandikiwe kubagirwa inka rimwe mu cyumweru, noneho haraho n'ukwezi gushira tutayibonye cyangwa tukayibagirwa rimwe mu kwezi. Amahera y'izo nka ajya he? Ajya mu mifuko cyangwa se mu mifuka y'abakabavugiye. Ati tugishika twari twandikiwe amazi angana na litiro 3 ku musirikare ku munsi, none hashize amezi 6 tubona litiro 1 n'igice ku munsi. Ikibazo ni cya kindi nyine, amahera yayo yandi mazi ajya he? Atejya mu mifuka y'abakatuvugiye. Ati umusirikare yandikiwe amafaranga atariko ati nko mu byumweru y'imboga. Ati none haraho nko mu ndwi 2 tubona uwo bita S4 azanye nk'udushu tw'iminsi 2 tumwe nyine biboneka karo two kwikurayo cyangwa se tw'urwitwazo. Ati nk'ubu ikibazo ni cya kindi, amahera y'imboga twandikiwe buri munsi ajya he? Mu mifuka y'abakatuvugiye. Ati nk'u twarumvise ko umusoda wese ari ino yandikiwe inkwi 500, inkwi z'amafaranga 500 y'amanyekongo ku munsi, none
nizo uwo twita S4 aguze ziguma muri PC. Biboneka ko ari za inspection kugira uwundi mushefu wese uzasura iyi batayo azabone ko batugurira inkwi, ubundi ducana izo twisenyeye. Bagufasha ucanye izo zaguzwe amafaranga, aturumva ibyakurikira. None amahera y'inkwi twandikiye kuva twashyika hano ari hehe? Mu mifuka y'abakatuvugiye. Urumva akaga abasirikare b'ubundi bafite. Ati iyo turwaye dusabwa kwirihira itike yo kujya mu Burundi. Ati ikintu kitubabaza gusumba ibindi nuko iyo turwaye bigasaba kujya kwivuza mu Burundi, icyo gihe umusirikare urwaye ategekwa kwirihira itike yo kugenda no kugaruka. Ariko kandi tubona n'abagiye mu makonji birihira kugenda no kugaruka. Turasabye mutubarize nimba igisoda kitarateganyije ukuntu umusirikare woherejwe muri Kongo azajya kwivuza arwaye cyangwa azajya muri konji. Aha rero ati tuvuze muri makeya mu buryo tuvuze ibibazo byacu, buryo abantu ibibazo byacu abantu baronkamo amafaranga bakibagirwa abo bayoboye. Ati ubundi bwo amafaranga bayaronka mu buryo bwinshi cyane kandi abari muri ayo twandikiwe. Atamara yo twebwe icyo dusaba ni kimwe, basi ibyo twandikiwe nibarye, kuko turabona ko atako turi bugire, kuko woko tuvugiye ni uturiye mugabo nukuri ba bantu batatu navuga Ndayishimiye Niyongabo na Nijimbere nibarebe ikubita gashyi bibaze ku buzima tubayemwo nubwo imiryango twasize muhira. Nibibuke ko hari abantu tubayeho dukodesha amazu, turya uko duhashye n'ibindi byinshi bitwara amafaranga. Ibi byose nibabyumve kandi bishyire mu mwanya wacu. Nukuvuga ngo rero wumvise amarira y'aba basirikare werejwe muri Kongo usigara wibaza ese abayobora Burundi batekereza iki? None umusirikare mufashe gutya yashobora kurwana gute? Umusirikare watakaje icyizere cyose kuba muyobora, bamuha itegeko cyangwa amabwiriza yo gukora ibyo bashaka akayubahiriza. Iyo uri umutwe w'abasoda, iyo uri umutware w'abasoda, iyo uri umuyobozi w'abasirikare ukabakorera ibibi gutya, umenya gute ko ku rugamba batazarasa wowe? Hari uwundi mwanzi baba bafite urenze wowe? Ni kuri muryango Fokode wibaza. Umuntu ageze kubatwara Burundi naho arumirwa. Abasirikare basa n'abaguzwe na Perezida Tshisekedi wa Kongo. Amafaranga yabo atangwa na Kongo aza mu mavarisi agahabwa Perezida Ndayishimiye. None bigenda gute ngo na bwa busa yahora aho umusirikare asigira umusirikare bebe bumaze amezi 8 butaboneka? Ni Tshisekedi utagitanga cyangwa aragenda agahera kwa Ndayishimiye? General Prime Niyongabo na Marie Chantal Nijimbere, aya makuru mwaba muyafite, mwamara kumenya ibingibi mukaba muryama mugasinzira. Nibyo umuryango Fokode wabashishe. Nawe udukurikiye kuri KTV News urumva agahinda k'abasirikare b'u Burundi babayemo hariya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Karemi. Warangiza ugahita noneho basaba ngo nibajye kurwana ngo batsinde FC/M23. Ndakurahiye. Reka nsoreze kuri aka gakuru kadasanzwe aho umunyemari w'umuherwe Elon Musk yongeye guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kuvuga ko ubukoloni atari yo mpamvu nyamukuru ituma Afurika ikomeza kugira ibibazo by'ubukene. Ibi yabitangaje rero ashyigikira ubutumwa bwatambutse ku rubuga rwa X bwagereranyaga amateka y'ubukungu bwa Ethiopia na Vietnam. Wanditse ubwo butumwa yavuze ko Ethiopia igihugu kitakolonijwe nk'ibindi byinshi byo muri Afurika, cyamaze igihe kirekire cyo mu bihugu bikeneye cyane ku mugabane wa Afurika. Ku rundi ruhande Vietnam yakolonijwe n'Abafaransa ndetse inanyura mu ntambara zikomeye, ariko biri mu nzira y'iterambere ryihuse n'ubukungu. Nkuko umuntu yabivuze, iyo ubukorani bwo bwonyine busobanura ubukene bwa Afurika, Ethiopia yagombye kuba igihugu gikize cyane mu gihe Vietnam yagombye kuba ikennye. Yavuze ko amateka y'ibihugu byombi agaragaza ko hari n'izindi mpamvu zikomeye zigena iterambere cyangwa ubukene bw'ibihugu. Elon Musk yashyigikiye icyo gitekerezo mu gusangiza ubutumwa bw'uwo ukoresha X, yongeraho ijambo rimwe gusa rigira riti yego. Ashyigikira yuko ubukene atari impamvu y'ubukoloni, ahubwo
ubwo nawe wajya muri comment ukatubwira icyo ubona ari impamvu y'ubukoroni, impamvu y'ubukene, niba ubukoroni ariyo mpamvu y'ubukene bwa Afurika cyangwa se ari ibindi. Jya muri comment nawe utwandikire mukunzi wa KTV News, turabizi ko tuganira aya magambo yakuriye impaka nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, natwe turabizi yuko muri bujye muri comment section hanyuma mukatwandikira mukatubwira ese uremeranya na Elon Musk yuko ubukene bwa Afurika butakuruwe n'ubukoroni, ubona se bukururwa n'iki, cyangwa ubona umugabane wa Afurika uzira iki kugira ngo uhore inyuma ukennye. Nahankiriye akadomo rero ku makuru nari nabateguriye kuri uyu mugoroba. Twifuze rero muri bukomeze kugira umugoroba mwiza kuri wa gatandatu, twifuriza no kuzatangira icyumweru neza, mugira amahoro.